Anak muda kita air po, nadu keserang bado tungi Arden. KMDC, KMLA, Kinailah Mahkamah Jumpa Parti, Pati Barok di Paibak. Di bawahnya keleng-keleng kidong kitan. Jangan ini kari kasih, jangan ini. Jangan ini kejelang, kapangi kepat mata kasih. Panmentangan khotmas nan meningkong. Baru tahu nukai meningkong. Udah jam seberang. Patuma, napok, potam, napok, MDC jangkau. Salwa bain ai ke jingkran kini kapok. Perhatian ke jingkran kami. Dia apa ke jingkran. Now sama nang ma Dr. London Sotun ubre way na pnem dhat jong sensal body jong ke PPP. Kaburong bat ke jingu kolong ya uble. Wala pun yo ahi ke negalat ke negasi. Bagi yo ya ke lung lang si simpan. Kali ke jingelang ke pelakhat pelong daga seng voice of the people party. Nasyo bagolong badan bok banyo banin si benta habakong ke negasi. Kublai si kunde nak benta kinong yalam ke bala ibit. Ban bensyet ya kini agakam haki terpeng ki patrot ki jonga. Kipai ba kipai suwa bangangan ya isekmat haga jingkren ka haga nagapor. Gakwa bandu ya pi ya kawai ki jingkeli berkata kalong. Kae kadaw kapal pelong yang nga ba pi bangin ni lumrang haga nagasni. Hoy ay por ki baladep bangin yo ya kalat banyak ki banyak sa. Atau kedai namar badan ke voice of the people party. Kejubat kolong M. Henry kedaw ba daw san kapal pelong yang nga banyak ki bangin yo ya kalat banyak lumrang kumne banyak ki banyak sar. Kedai namar lakarku yang nga ya pi. Da karitisan syar pai ba hapo ri India. Kaba ai na ilok hanga hapi. Bangin kren bangin peni bangin penpau. Bangin yaki bangin sar kamtam naradan kano anu abalong persya ya ka jinglong lai lui ya ka hok hat ka jingsuk ka jingmen janga jang pi gong ginong song hapo ri India dai kata ba dausan kabala pelong yang ngabade pi ka ritisan sya pai ba hapo ri India kaba ai nga pi ya kalat kabala lui na kabanta jang voice of the people party sa sisin pangai kublai pi baro iwai kai kolok bayi kan thei bachundan nado ki baritam ado ki balasantam nado ki baduktam ado ki barispatam syagane ka jinong lang jengi hagane ka sni gange kane kam dege ndai kane ka plan jongta ubang inge nisyanya ban pelum lang isi simpan nakapta ka we ka daw ba pakata kalong lada bidang kendit penriu no kita ki balasan syar halo jengi ha kane ka po ngayeng hagana kapor iperlok ki baye nakabanta banya thuk khana yaki syapang kata kathang kamuluk kabanga ngawan nami garinum jaintia kabai kejanga kabai kejong imei pa jongi men ki para her ki para mer ki jonga ngakhot ki pi hang kapor ki pusat ayo ngadan banong banyathu pi syapang kane kathain kabulok kabalong rawai na kibenta jong kata kari lai pausim bat harar daloy ngayeng kana kapor banyathu pi syapang kalong kaman kabalakta at kabanyay kita ya kasuk kasaing kasyamha kasyamyat jong kita diperlok benar jongi kibasyong kibasa hapo rilum jaintia ngayeng kada kapor banyatho yapi kikur sumer kibasyong kibasa hakmriam kae kabalajia ya kikur potam kikur merciang jongpi kibasyong kibasa hapo war jaintia ngayeng kada kapor banyatho yapi kikur dingdo kae kabalajia ya kikur posnem kikur lalu jongpi kibadon harilum jaintia ngayeng kada kapor banyatho ipi kikur sela napo kendrem kae kabalacia ya kikur sela kibadon harilum jaintia ngayeng kada kapor banyatho ipi kikur mar banyang kikur basaya umoy
cia ya ki kha ki man jong pi ki basang ki basa hagane ka benta jong kari lai posim khadar goloi ngawan nakata kari kabangi ong kapala karku karpang daw play na pedang ki bon tali ki distrik Hapo Meghalaya ngawan na ka distrik ka Parius Batam Henry ngayang na por banyak tho ya pi ka kapala cia namar kaserngil jong ulong sutna kapala syat kala yau wok yang nang ba kayaiwan syat fa kapateng ka pamenta pandai na kata kadau alat wanra yang kisah kedot di babun Hapo jong katang kamuluk kajengi kabenta ka panangkong hakata ka jinga tu kana janga yapi syapang mata kari ka bangawan kalong Rilom jaitia kadai kari kung bakal ut unang ukaitor norway kikshay kiwa kitwe baju sum kirporible sepo jaitia rong idon kikshay kiwa kitwe baju sum kirporible patay na kata daw kami kajinga tukanga syapang uwarendi bat kali daw ka Henry Snosi patbanong Bagari kepala kerku dah kita kikshay kiwa kitwe hagi porndai bami kali dokha Henry kawa lukha kawa mentu kawa prang kawa kupli kini kila kalong kum kila kiwa kibayam namar kim dan syukabor ban psa ban ai basa ya kijing khau banim kidokha kidok penat kilam dak heng ya kawa umungot kepada bana temir bangsa penjana berkumju kiwa doi kiwa rit kibala terkong hi galade yang ada kapal banyak turun pi yang kebentah kapar berkata kalong ba ni napo rilom chaitiaro gombalong lem ki webat ki yit ki hima ki ilaka hapo kopri uhnyo tren niru ngidon yang jong uput usam uba ai jingka uba ai jingten uba ai jingsheng nado vapor jang kisim sutnga hado vapor jang kita ka labang nong pelut daloi ship Henry Snosi banong akini kipor baga kendau ka siap kaladang tuit kaladang tua bat ka jingkeli kalang ladang ila don lapayo pur usam nado kipor dan bari menbaca balai umau put umau sam uken riapat hakan ka pateng ka bangini don ka kadai ka cingkeli ka bahela dan ila don katkum ke historical and traditional facts and figures shano ki mau sam jang karilum chantia nado kisim ki panswa bah menta na ka thain ka bala khala kan pe sananga hapo war chantia ngadai na ka snow nong talang Gasgau si banyak tu ya pi bagi ni si kapa pria i rikat kubor hakilat patai kubor syapang kajing ya ki kajing sal jini ban bersu tu ya ka sarkar jabat kumjo ya ka central government syapang kata ka border fencing ni long kinong song jang dari India ni don ka jo kajing saukia na ka national security Henry nginam laban lempar rong yang kajing saukia jini na ka kendau ka siap ka jini totip ki paima ba CNC ka jaka jini ki pai nang rap sagi thang wa jantia kaban leino sagi syagi khar bangla kala dehi amka jingdo tang jongi Henry ka jingdo hi jong ka ri India ya ka kendau ka siap ka jongka ngamong hangne bangin piksan bangin penrem ya kita gijing pembela jang peserta halal ke badan fencing Henry lada ya ka dau ki dry pot pila bansna ya ka now 0 point balai pila bansna ya ka badan fencing now 0 point balai hado siswa san poyak kata ka de jingli ka bangi hapan coba snow si banong na kisan snem ni penmi ya ginong mikmat kijengi Henry amdan bayasai ban penskotu ya ka sarkar India kakan kan perkat ya kan ka kia ka shon ngangadon ilang pat kendau batang sitro ayo kan cia yang andakin hap sangendet ka fencing hato kan umlang ko maestro bhayo karbangla
nanta susu ke kebaca sakit-sakit time tu cumi kalong ba adin bagai NGD kalabu ya ka jengkhang lat nakabata penginti yau yong kalawan ra ya ka jeng sosan kabak rau hado kata-kata nakabata gipai ba nang song snong ha po rilum jaitia ngam yang hang ne kaburang man penrem ya ka rai jong NGD handai ngasot men penban ba kami kabakon ko ya ka rai kabaay penban ka cihika yang ikinong jaitia kumno pangingin sutu nakabanta baladang iti inandangro bantangkay nakabanta ka jeng mantoy ka jeng nga ka jeng ngihi pat kipateng jengi kibansami handai kay patkabasosi kalong balay balakang ya babon balang handai pelipat nakabanta kikatu kanre balay lakang nakabanta babon balang dahil pelipat nakabanta ikatu kanre hato kamde kumta kada kamlang kumta balay pat jiling si jiling iklam kitrap kidoyong pat balay pat kram si kram kitwa ikrem ti doyong chado ka jing yabreu ijukali na em yakabukum gene ni nakapati ngiyong lada khang lut ya baro lada pli lut ya baro kamde banglong lenong tang nakabenta katuk ane pensopha kibadon hakat akapor dan nakabenta kita pangingitip yakin kata terteng highly branded name the high levels of Meghalaya kiperlok kipaik kijanga ganong ipi adin baka NGT kalakhang banki makdoyong kaladon kajing persyang jong kipai ba kipai kijongi banyak sar kumno banyak lebih kalat balai amdon bayar abiki ban penyo ya ka hok ka banta katung kanong kenti jengi ki riulum banyin ti banyin klong ya ki mar ba pneu ki jingka kru ki ba play ba ini lane ban yo da kata ka scientific mining ro balai om syamlaya site bahkan alat bro ya babon malang kirit kiria bakin kodbor banti handai ka sensitive mining kumbakalong manta kadai ban kodbor tang ikatu kanne uban ya umdaihi ubabon ubalang iperlok kibaik hadin baka NGT galakhang ya udawyong sagawai phat kajinge kabani ya kendo bakata kalong namar kumangong mene karilom jaintia kadai kebalak korpang pikwa umo bayong rupiah pikwa umo bali rupiah maka kabacia hadir balak kontrol ya umo bayong ladon sa kajing kontrol pan ya umo bali kata umo sun mano balak kontrol ya la kontrol ya dah kita ki he saipan na poritor hakador kadar jang ki cement factory pra kendai shikau retamnya kataro mila bangkit ndai kat kum kiri kod pra tali ki cement factory ki pol na po jainte hills manoba ailat ikine ban nakabenta ka jimento jam no la ailat iki hangai marway ngam kemen ya ka jingwan ya ka jingdon jang kini ki cement factory namar kim don ching phaida ruem nakabenta ki pai nong song snong nakabenta ka ri nakabenta ka jela ka jingi ka kapasnosi kalong kibayo jimantoy na kineki cement factory idehi tang katu kane kita kibayo dong kachngade bat kipor kibahno kadon kajingong ba kajingwan jong kita ki factory kanwan ra ya karoy kapar hanre nang shem kapasnosi kalong Om don jing phaida ruem nakabenta gari bakin cia kendriau nakabenta kisama kijung ndrege kabacia kalong lakrong balabo yang katong ban klong hado bandalon lut kloing badan pensa stang ka sunrong ya karilom jangtia jini iki martok ndeo jongka kibalong majing skang nakabenta ban nakabenta kalasya kajonga ginong sosya
Kapasong si susu kalong Islam. Ganyan to pi. Banalor kita Hinriu hajartan kita training license. Gimana dek bisu dekat JHDC. Bat kunju kacing trekam jong kata ke Benani, kapal pampong, kapal bam kruing yang kerilom jeng tiada kacing. Kadang segawai pat ke Benani styles, kapal trekam hagi semen factory pat kita kalong. Hagi negisi, kadang hinay banuat ya kacing kain kalong mut kisama, kibayo jam, hagi negisi semen factory, pinsyam kacing kain kabiang kek, bala aikam jam, ya kitrai muluk. Mereka pat kabalong ko ground reality kalong bat. Laay kam na tray da kinong way kinong hagat kapten jong kitray sno. Ngamti padokan do kalong ka basisya. Henry laudong boong balasiw sipaw klar hajar. Ya kitray muluk juan step punch ya katan sa kajang pi. Pada 1 minute pun sekatan dan pi mensni pindon kampang tre kin tre hi ki prio kata kadai ka beminister dapat kemai kepala long balajia hagi semen factory iyo imo ya kane mano paniang persya ya kane ka jia ki banta ka sni ka long na ka banta ban pa ya ka kubor hagi semen factory do have some shame you have exploited our resources. Do have some shame and do something for the goodness of our people. Kaskelsi susu ban pakat kata kajimuan jang kita semen factory apo karilom jay dia apo way na kiparlok jangaw yatho ba menta daki totally kita ki transport association apo Assam kiwan ban kha ya kitrok ki driver ki jangki ban kamay kini ki semen factory kat bahari la jongpan sangsot pantip ki driver association jang kabriu new trap ki haban dem khosil malakapor malakakat hakmat jang kita kinang we kinang hari la jong kat bamun jukut hakmat jang ki semen factory ni haban dem khosil sangsot ya karilom jay dia iyo imo ya kene mano panyasat kene kacinya ki menta kasih kan penting kena bagine ki kicing syale bom day pok semen factory ki day pandu no syua bangangan song gakwa ya kaban penting mau iki ngalong way ni MDC jang ka JHDC Henry kabang susi pat snow dia so yang ramro yala de kalong bang dan Giant Hills Autonomous District Council kamdan penyat show halor ki cement factory ka kabachia kalong kadon ka jing thuban bo ki banutring checken ban pentikna kanot ro promotion urong hato ki cement factory kanang bangila ban yo ya ke revenue Henry sya pane kala pemban ha kita ki cement factory mano pan he ki mana mapensan ki ada om day kadang dakti asalandat kapalong ki bril jang kali ka brihi unyo tram yuskum ka pensan kumba pensai ya useng ku bolong kita ki semen factory sasin lengba jang na kapor ngakhot ngawer ki pai ba jang karilom chaitia yang rangba kendit penriu sasin Kila bandon kiba kan no bagila politics ka VPP kala politics kan mereka singkali jenga kalong mapipat kiba loy kiba jamnut kiba sian kiba bha kila ayu mangi tingila politics kan hanai totip mangi ka VPP ngila politics hanai totip baga korbet yo sampai kaladai na kamtagi ng song-song apo lapang apo mukro apo kanduli andai snosi kinong song-song apo nagitsaka kisir kotot kimnut bansay yaw kau kuba usambay banlay ber kine kiseng gibakano ya pipa kala politics pila ban snosyang nama pidon yaki youth front pidon yaki mahya
jang pi Henry kadba pi pidang sos ngai pa pidon ya kini kisamla gi mulan kian ki jang pi ban pha man ka ayom mun senran ya kinong lapangak kinepat kilanang do ya ka kendau badai seakan kuat kapar wat bakin ya kan show bro anda kim yo show ya kapan rap an riang baban hot ya ukau ukpa ujungki kapor kalong mentah pendam no yaitu iti deu ujungki badra no ya iti ujungki ko kipai ba ko kinong sensar hapo kajala mai gawe ya kajuni insong kamdei kakan won jang kisan pewai ngod kaba pelong ya karolin kaba klan hanrai dei upai ba uba pelong ya karolin kaba klan uban rai ya kisin jam syakmat kalau ngaka jokar kom kam dei kisipau ki kendai ngod nakin riu pawot ki ba pelong ya kakan won kadang persyak oposisyon kaba klan hanrai dei kasur jang upai ba kaba haban pai ngod panpai parman bahkan no kapag sinjam kapag sim kamday balong kapan wanra ya ka jinge ya ka jing sosad ya ka menta bat kalashay ka jong pai ba kay no wat snusngan ya ka syuki kapag pisang kasur jong pai ba kapag susat pai ba kalong kapag hamdan bor wat kelet ya kata ublay yung karpo ya jing sa skor ka jong pi way pai way Jingwai kalau play untuk empat season, ya keri baca cai penreal kecuni. Ngin dua bahkan setang suara ni simet. Ngin pendo ya kecilong bisni kecilong pipoy. Ngin pendo ya kecilong aurea kecilong langkar. Ngin pendo ya kecilong kecing kino kikam ki pemedai. Bakai melang kasalang ki bang pensno bahaya kayang kesem ki bang pensno bahaya kantam yo play bang. Ai bamangi wei ki padang kana cakap. Kuncu ki bayas kau pinsim ya kasinjam nilong mangi kecilala umat makan view on if you want to see the change be the change play unko ku blesibon samnarang ba kepada UMDC sampai GHADC nang thena po War Central usamlarang ba jam seperang potong lebih sibuk dengan cekran kejompi, panginum pensam show pentangan hot. Ya, wei dengan sama orang ba, upodeu doktorat, agama dei, bat kakam jengok kai, utau deu samla, London Asotun, upodeu wei dengan hot, jong State Executive Council, jong PPP. Iba Syam Morlang Rinja. Iba long join secretary jaga party iba pinya je ke jelang hakni keski ke pemerintah iba arden mela bersaimot iba long president rang badu jaga party kumjuru UMLA jaga nongkram constituency iba bright starbel marbanyang UMLA jaga party na Maulai constituency ki MDC jaga party hamne haki CDC ki MDC jaga party hanghe haki haji CDC ki noilam jaga party Kebakun Probi Bag Rospa Rentatiang Kumu Treasurer Dr. Karasyan Kumu Vice President Jaga Party Kiwe Kinoilam Jaga Party Kebakun Prop Yau President Jaga Youth Wing Bak Marbo Dakar President Jaga Women's Wing Ikong Filatas Ir Bat Khamta Miepi Kipai Babaye Kinong Krishan Baraba Jaga Voice of the People Party Ningonge Ngayo Yublay Pula Aingi Yakadigasngi Mengilaban pelong ya kena jalan pajak haplaim jongpi ki pajak bi ngayo yublay wa ini kemet kepat kebakot kebakya ubakershan borigi bangin lek na kawai ke jaka sakawai ke jaka balong kata kajira balong kata kajimterong lem ya kajinge baka jajbri ke kindo asngau deru akani kapor panai kublai try jongni ke jaka itra jongni ke Maharian Sons Ibla jingbet ingi kom ke parti bagin penangkam yang dia kecaka ke jongi bagin yo pantulong yang dia jalan paipa kumjuru ke jingla ai kublai kalek sak dorbar senang jaga senang sosun kabam syem la pentut panai kata ke jingai jingbet yang ikom ke parti bagila banyat sakmat
yakni ke jelang hakni ke jani bakumjuru ya ke district administration kabla stok tilang hak bakla aju bet ini bagla ban pelong yakni ke jelang hakni jongki upai ba dinggonge ngakwa ban sedang ya ke jingkren ke jonga hani da ke jingkli gay ke pelong ya ke voice of the people party baka haban wanbiang shabi upai ba sashi sempat gay ka pelong yang voice of the people party banghaban pelong yang kini ke JK Paiba gay ka pelong yang voice of the people party baka dia wer yang saksisen yu Paiba jong kini dari ka bai ke jongi bangin ki tinge persya yang kini ke jingle jong ke sarkar de shisha kamlong ka besok yakin dong yang jong voice of the people party bana kapor sakapor ki haban bi sa surak ki haban bi sa madan ban pensai halor ki jingle jubor ke jingle kuman jong kene ke sarkar jila nakaliang jong voice of the people party aku aban klensha hakani ke skri ke pemerintah gendum jela jit banwan sepi upai ba jela ka sarkar kelas ngap kelas pensro ke kisiti ke bangla penwer sakana kapor jela ka sarkar ka pensro ya kita ki jeta ke yamene jogi kira ikimat ke beper assembly Hendrai ke Julia Kuman, ke Jingset Kelab Jaga Sarkar, ke Pimbor yang voice of the people party, basa sifin kan wan sapi upai ba, banpan yang ke Jingkershan, bagi dia le persya yang ke bor Jaga Sarkar, ke persya ban knot, yang ke ikhtiar, jomhi upai ba, jomhi utrai senong, utrai mulut. Slosi benang ko ki upai ba, bagi yo yang ke Sarkar, kepada ap hado bagi pajak kin pelong dak jeki bang sengap ya kijingot kijinam kijoki slosi bagi yo ya ke sarkar kabab hado bagi kon samla kin jet ya kalenti ban syam syathan na ka benda ban scrub ya ke kelumpong deng project slosi bagi yo ya ke sarkar kabab set kelut ya kijing dawa jadi pajak na kapor syakapor slosi ru benang bagi yo ya ke sarkar kabaliwa blot iki jaga ki puta jonga jongpi slosi barong bagi yo yang sarkar kabaji ya kita ki consultant bangerai kita consultant napa jela ban ino yang ki jong ki khon samla ki bla biang ke jingang ke jingtep slosi barong bagi yo yang sarkar jela kabampek ya kata ketungjam kababek ke berhenti dengan nama kata ko ki pajak kalau dia kapor ini saksi sempat, bagi mirang ba, bagi pensawa, yang kata ke jingdawa ke jongi, siapa sarkar. Kalau dia kapor ini bagi enough is enough. Kalau biang kato ke jingle donbor ke jongi ini upai ba. Namar na upai ba na sauho, yang kata ke ikhtiar ke bahudan, ke sarkar ke haban pendam, ke sur ke jongi upai ba. Dan hakini kita lihat sini, niui bakulo ke sarkar. Kahapan pendam haka sur ke jauh pajak hadirin bagi semua jauh ke jadul kelani syakmat pansyam syatman nak kebentaban skrab yang kita lompong dengan projek ringkat baka jingkersang berapa jauh ki pajak bayi ke sarkar kahapan pinko ke sarkar kahapan pendam yang kata ke jing dawa ke jonga ke jongki kani kadai kedak jauh ke jing job ko ki pajak bayi ai baka ni ke jing job kabingan yo hak dina kendi bang benda ban pinko ya ka sarkar kan dei tang ke jingsang banginang yo na ko ka por so ka por ya ki jing dawa ka ku bu pai ba ka jela udai hok kan yo to ki pai ba ide ban sraudo bangi don hakari sinchar pai ba ban hakari sinchar pai ba ka por ka shong hau pai ba upai ba ubashang bob je tan pinshong ya pi hakabor upai baru padang ka bor pendekat ya pi nak kata kabor ke berhidon lalu upai bawa serabu yang kata kebenta yang yetskem kita sinsari yang atas keteriak kita hapan semau kita hapan senap yang ke jindawa ke jongi upai bawa ngamla hapan krek yang kaya kebajia han Nepal ini kuno kebajia hari Madagaskar ini kuno kebajia hari Bangladesh kajeki upai bawa kalau pensir yang kesokar begini, wan penpilklam ru yang kesokar hak dikiri. Nama kata ko ki pajak,
Hindi belang ki paiba ki bersnotu ina ka jong bor ang jong ikhtiar. Na maring don hakari secara paiba. Aku aru bangkran hakani ka janmit. Hakani ka por ka pemerintah. Yaki khod sama bi jumi. Ki khod sama hakani ki ski ki pemerintah. Ki ma ki jing tenjo ki jele ki babon rukam. Lakalong hakada ka yokam ka yojam. Ni ba kuno ka sarkar ka persyang bantuklar. Hakada ki MPSC hakada ki DSC. Ni ka jinge ki khod samla. Haka yokam ka yojam. Bagi yiru ya kata ka bamsat ka babampong ka bakta yani bagi kalaway ka bansawan. Ko ki samla ka lagi ka por yepi. Bapinum resyo kan kren ya ka jing shisha. Namar daitang ka jing shisha ka ban pelalo yepi. Ko ki samla bi. Haka ni ka jammi ka ban kren yepi ban ongru. Sangeno ka jing nyong tang ha ki jok ni misem. Sangeno tang ban kot haka komen ka social media. Kade yepi ban mi sa surok. Bandawa na ka sarkar ka hok ka bapi bide banyo. Lada kita ki samla ha Madagascar. Lada kita ki samla ha Nepal. Ka bakiong ka ka Gen Z protest. Ka penkelam ya ka sarkar ha digiri. Biru paipa, biru ki samla ki don ya ka jo ka bor. Ki samla ki dei ka laweng jogri ba ka jet bide. Aku abang makadon ko ay kajong ka mga slotrat pa ka baso shonmen fin. Ha ka jingmot ka jing perhat ka jonga. Kiong kumne hakakin no way. The future of a nation lies in its youth. When they rise against injustice, when they rise against abusive use of power, even the most powerful decision must answer to their courage. Kata kade ka mga kwa bagi khod sama. Jong kade ka ja ka bi ki jong ikin don ya ka jingshnur. Aba ka don kano ka batingho badhi ni siya kamat panyeng rangba. De hangta ginyo I baka sarkar ka haban pindem haka sorul ke jonghi. Kindiaru haka ni janget kakwa ban kren. Haka bidai baka tak tourism development baka sarkar ka kren sharum sheneng haka ni kiski ke pemerintah. Komudon shong jong ni ke jala ka bi. Ubadon benda haka ka jeli tourism. On kum kita industry players kade kum tahu lohikai ya ka subject tourism. Habang ini ya kita jing benar aja ke sarkar banwan ra ya project tourism ki bapher hakani ke jala ke jongi nengkong habang apek habang kami ngadang mod bal kadang dam singkermen bagini kin penentoy ya ki try muluk kini ki penentoy ya ki khod sama ki badan bentah ka kam tourism kani kan penentoy ya ki snong ki thau ki badan bentah ka tourism. Kendai Sulawesi banyui, Sulawesi bantep. Bagini kiskin ki projek baka sarkar ka warra. Ka penentoy pembantang kita ki hepa. Ka penentoy pembantang kita ki corporate. Ki bawan na sabar kala bantuno ya ka hok ka jonga ka jonghi. Habang apek hakabidai bagta kiskin ki bapher. Sulawesi banong. Ulanang yo. Upade hok banyo omyo ya hok ke jongki. Lakalong skim ke bedai baka homestay, lakalong skim ke bedai baka kita prime vehicle. Lakalong skim ke bedai baka agro-tourism bela. Lakalong skim ke bedai baka community based tourism. Lani lakalong kana skim ke bedai baka kita motor caravan. Ngamyoi baka kon sama ke joi kidio jimtoy. Laju slow laju slow hanga. Bang laju apply kita skim baka sarkar ke peni. Kedai Sulawesi banang baglay itu hanga ba hadin sistem asnem jong kata application kita jogi ke sarkar kamsyon na sanction ni kita skim. Dia muno ba yo kita skim ko ki pa pidan hok bantep kon ki nong song jong kene ke jela ka bi ke jongi. Ko ki pa ke sarkar ke baju mlin ban pet khabe. Ka sarkar ka basmat ban peni ya kita ki publicity ki bapher ka peni ya kita ki jimtoy bagi pajba kunyo nak tourism hakini ki kindias nem ngayo jintep bakla don kita ki community based tourism fellow nak Meghalaya ni ki bala keleng ki snong badhaw ya kita ki society ban pinsko ri ki pajba bagin sedang ya hakam tourism ini Sulawesi bantep bahadin bagi kita ki society lagat banchna
Hadirin bagi kita society ada ban register bagi federation. Hadu minta kita ki society ki apsa ya kata ki yo chumto na sarkar. Ti hamno kata ki chumto bagi pajba ki yo. Ashui tan kane baka dei tan gajing pinthami jong sarkar. Namar ke chumto ki yo hi tan to ki badan ke jede bajan baki bor sarkar. Shosho gi ko ki pajba baka sarkar kadan ya kata ki chimpu. Ban perut hadu kembali 1,000 klur ketinggal nak benda katam tourism. 1,000 klur tinggal kalau kepisah ke bahaya hadu kata-kata. Kejingkli kebangkwa bantli syaka sorka. Mano banyo jimato nak kata ke 1,000 klur kita ki tourism projects. Hatu kinyonong kitrari muluk. Ne kinyonong kita ki corporate houses na barcela ke BB1. Hatu kespa kejongi kan sentuhnya. Saya kita ki company ki bawan bantu no ya hok kejongi. Syusyuru haba sarkar ketemu ban pendekam ya kata kesal majar klub. Akwa ban keli bo jingkeli ya ke sarkar. Ka tourism model ka kumno timur ban pendekam hak ni kejela kejongi. Atau ke tourism model ka ban pendekam ya kita ki grassroots level. Ne ke tourism model ka bentoy ya kita ki company sibat ki bawan labar jo jela ke jongi ka sarkar ka habana ki jubab ka besai labar haba pi wanra ye ki rap jerap dei try buluk upadan hok dingome padio ye kita ki la cingara habanga keliru ye ki cingkeli na keliru rekat ke cing arpatin go ki pai kata ke 1,000 klur ka baka sarkar ka buban pelut hakini ke kinja sedam ki banwan. Balai kadang kejing arti yang ada jing perhat jara habang abo yang kini kejing keli ko tupai ba. Nabar habang lapek dia kita ki project ki baka sarkar ketemu ban kedut hakata ke 1,000 klur. Bon kita ki superstructure, kita ki mega infrastructure. Ki bagi prairie kita imlo kini yo benda la kini ba ban kotbor. La kalau ke skywalk ke basan huwei klur tinggal ke baka bot pantai hati mau tuduk. La kalau kata ka monolith tower ka baka bod belur hadu ba aspa life klur hati mau kasiang. La kalau ka rope ka baka bod belur dia operational ka ba shispa nyo porsan klur. Mando banyo jimetoy na kini project. Kakon ka jintep ka jora hadirin mengalia ya research ka batikna kejela Meghalaya sahab apa ka thok ka hill station. Kamdan kami kita ki mega project ban penya di kam tourism hakani ke jela ka be ke jongi ki nongjo kai pradai haba ki wan chane ke jela ka be ke jongi kemwan nak benda ki rope kemwan nak benda ki skywalk kemai ki wan nak benda ke jingtana juga mai mariam ki wan nak benda ki sha ki bano rempom ki wan nak benda ki danger ki be tana ki wan nak benda ki om ki sungor krefren kata Labiang pura bagaimana kering you nongwan juga kai pakai syakani kejela kabi kencungi. Henry Scosi bani baka sorka ka kedak nak kedak kebenta. Ka sorka ka sultanat bermarat lagi ni projek ki bahe. Kedak jingkeli kolong. Balai kwa bermarat tang kini ki superstructure. Yano pikmu ban penentoy. Kata kadai benrung hawai puwai nong song snong. Hawai puwai sama hawai puwai ramba. Aku wei boy dalam kini kabedon benda hakakam tourism. Joshua ngapa ban patai hakika klemat ko ki paiba. Kejela ke jongi kahap hapo kata ke hill station ka bomor kolong ke eco sensitive area. Banwara ini projects ka kedau bet sa jim penjot ya kami mariam. Nabar kata habang pune habang pet punya. Kejat tourism ka bakumno pat la ban keterika hakini kejela ke jongi. Kadon kata kekimpin ka bakiong hakni kejeli kiong ka alternative tourism ka sarkar yang minta ni dosha ka promote ya kata ka mass tourism kini nanti ya kata ka high volume tourist ka voice of the people party kamkwa ya kata ka high volume tourist kakwa ya ka low volume but high value tourist kata ka dai bakat voice of the people party kakwa to kit pajabe ikwa ban small dosha balada ka tourism kampen to yang try belum kabha banai tur dan tourism hak ni ganjela kabi ke jogi. Shosho ngiyoi ko ki pajba
Hagabay gladon kita definition. Hagabay alternative tourism. Lada hangtala patay siya. Balada kitray mulok. Kimyo jimuto ay nakani tourism. Kamdan jimut bagin ya chakmat bakata kam tourism. Jing sisa habang apek. Namar habang akintho ya ka sarkar. Desi ka sarkar kala banong kinang tang barkintho. Hinray hagani ka jamin nang kulungkot tang barkintho. Hinray ngana jimut ruipi ka bakumno ka tourism pilaban wanra. Sehingga kita ke superstructure, sehingga kita ke mega infrastructure, wanra iki basic infrastructure. Wanra iki limpi ki sikin ki babet ki babyang banpoy si jaka jong kay perthai. Wanra iki waste management ka bapaka. Wanra iki public toilets ki batikla. Wanra iki kita ki tourist police ki ban pentikna iki kasuk-kasan. Wanra iki emergency service. Wanra iki waste amenities. Kita kilong kibadongkam kibau turis. Lada kita kini borok kibiang ha kejela kejongi. Yendongkam roadway, yendongkam monolet tower, yendongkam skywalk. Kabau belai ulah terku ini. Kalau biang pura kum kejela bagi ya cakamat. Hakabide bak tourism. Ngam sungai tu. Modal kabak kumno, bak modal kaban nanglo kiwanra. Hakabide bak tourism ambek halian. O kipaiba. Habang bisa reka tourism ha Goa, habang bisa reka tourism ha Shimla, ha Himachal Pradesh. Kipat ba kiot namar ka sarkar ka promote ya kata ka mass tourism ha ke. Kawan ra ya ka jingkurdom, kawan ra ya ka jingjabo, ha ka sinong gataw. Hisin adon way perlok pada Goa. Wong lata kalong kabala, kadba ka sarkar kampat ya syakmat. Ong MTM ya ka mass tourism. Warai kota ni tourism nim priang, kedai kan mas tourism dek nim nula berpriang di dalam ini. Nim kuat apa development keluan, hakabau try muluk unmat padi kijing ini. Ikwa apa kita ke tourism kan benuto yobon balang. Pun kiamru, baka voice of the people party ka persyarah kam development. Aku abang keren dek kebesyai hakadi jamit ko kipada. Kinoilam jo voice of the people party kisah yang kejimut kejipakat kejongki yang persya kino development lada ka pinto yo utrai muluk lada ka pinto yo bobon barang lada ka development tatmu ban pinto tangi kita ki bedon ka jede baka sarkar tangi kita ki private players tangi kita ki private companies nakaliang jo voice of the people party tanjeng nakawikasni shawikasni banjeng persya ya kita ki jingmu basbe jo ka sarkar. Nampak kata aku kita jadi, aku akan kendu ini. Bandung Shailam bakla, bandung Shapin kami. Baka voice of the people party ke persya ke development. Dan lain-lain yang kuat akan persya. Nampak mengiru kikuahi. Bakum kejela kenangkir nak kau kapor, kau kapor. Nak kau kesnem, kau kesnem. Henry, ikuaru berpenting kena. Kita ke development, kinum penduk. Ya kalau ke penting kena juga ikut kiki kicungi. Tanam penduk, ya kita Icinggerhu kibau belai lakurhu limba kamarian. Maka kata ko kipat ba sa sisinpat. Ngayon WRP, hakini ki jamit. Ngayon WRP hakini ki sini berangwan. Habak voice of the people party kanang pinkhanya ka jeki. Baka kilang ki jaga. Bapin ay ka jengkesan ka pura ka jengki. Kanay ka jengkesan ka baklan ka jengki. Tad hado baka sarkar ka haban pinko hakasur ka jenghu pajba. Tangan kita cikin kublai syajaryo. Yes. Kublai syibon, Dr. Lenduna Soton, komuno ikai, om syubhan ikai, tang isau kenrok jong ke kamar kelas. Mendaga sengi kila ikai yu pajba ban pensyah. Syifangga kata ke kam jumaka. Lembaga jukran jupi Dr. Lenduna. Ngasnung plan, baka sarkar ka pusyara yang kena gejala ke jumi. Hau arfufra ulaba unwan pati pushara bara kin hoj minyo ikin ya kedua pushara jangan ada saka kemenangan pada sunan yang perjalanan bado demi ba adan bela besar mai main ai kecikren kecikren Bahap yang ini bang and present saya sempat sebut laku kerana Aimu iblis, kalau dekat, buat kecingin kecingin ibu.
Kumning ila bani geduk yang seisin kum kinongelam juga Voice of the People Party but he kipat ba kebede kibarang snotu ia ke jingtawa kabangi habban leye nagamta kilongdin kimandin kijongi Dr. Karashen belong Vice President John Kapati Iba Shemerlang Renja belong Joint Secretary juga Parti Belashim dia kebenta ban penyak yang ke Jinglang Dr. Londona Sutton Wayne Ginonglam John the Voice of the People Party Waderu expert hai kebede bagi tourism Nangka Dr. Baskem Merbo belong spokesperson juga Parti Bak Grosper nanti tiang belong Treasurer juga Parti Bak Winston Tony Lindo belong Hot jong SCC baru belong UCM jong KCTC Nangkai Bak Bright Stowell Mabeneng UMLA jong Malai Constituency Bak Baro KMDC Kijongi Bidon Ringkat Agni Kafor Naru na Giant Hills Bak Hapo KCTC Kumju Bak Kajing Ai Kublai ke Bakarpang na Jang Kolong Iti Kipat Bak Kiba 8 Kajungan Kibalong ki Paradok ki Prasnam ki Parakher ki Paramer ki John ki bagi alum lang hanggang ke Jaka namar ka John ka Tauba ka Bakraw Nagabanta Jongi Iwe pa Iwe ki Pai Babit balay kumala kren lagi ni kinong kren Hashua Jonga ki Balakli balay ihapan lumkum ni bat balay ihapan Paipat sa Shisin Shawpat pa Haswa bangan keren ni simon kimat kiba kapati kala penpal bangi dan aduk prateli kita kimat kibangi ingin dawa nagani ke sarkar NDA baka dei ban penurlong ya kini ki prateli kimat ya kwaru ban pensyai namar bagi paipa kinung sya elam bagala nodon simon kiba persang ban yalam bakla yau pat ba o ban keno da kumni ba da kumpai lada gadai tang hapdeng para pat ba ngene ne pinsngap re bengi osno bakat u deputy chief minister kat u minister kidang kren kum kitu ki klung ki kena dei nomor kadal osno badan kam dei nomor kadal ngasno badan kam ban ai jikai om tang epi ki patba ndrei ban ai jikai ye ki tei ki minister ki deputy chief minister ki shong hapo secretary ngakwa nang ki ngam tip ki snotu ne am kabon ayu politics hana ba ka BBP kale politics kani ka meeting nimpat ong ye kani ka rally Yang kini datang ke public meeting ni sang ban lek pen soto bakla anda ke Voice of the People Party kan nom mi ke rally haki por ki banwan upai ba de ki lakon mi hagani ke rally ke besisha kini ke datang ke jingan pat ba ban pen soto ban sang nangi ban pen soto balai ni hap ban mi tumni syakmat na kwa banong ni ki minister ban pun sengoto aki ya kata ka kimti in politics kamut ayu politics kat kom ga jimbatai jong Michael Curtis Wayne ki portal scientist ubabatai sa pang jimot jong ga politics wong kuno the scope of politics is much more than a mere study of the state and the government. According to Michael Curtis, politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised, and controlled. The purpose for which it is used, the manner in which decisions are made, the factors influence the making of the decision,
and the context in which decisions take place. Kata gini jingmut jong ke politics, kamut ke politics, kandi bagi kerantangnya ke sorkar, nani mensyili election, nani ya kata ke jingman jong ke sorkar, nani ke jua, nani ke day syafan ke jing sandur yang kata ke bor, kumnul yo yang kata ke bor, kumnul sandur yang kata ke bor, balai don kaban sandur yang kata ke bor, bat kumnul menteri kami yang kata ke bor. Kiai kita ogi makunong, yang kata buat bahkan polisi, lagi program kita prepare, lagi kita factors kita influence, lagi kita penolong ya ke sorkar bahkan sim, yang ini rai, kumangi kata kata ke politics, kapamangi kinongelam jangka voice of the people party is no talk, hangi ke politics kami tang mensiang election. Oh, beli kini ki minister jui ke politics kedai baik tang banile election. Wei beli ki sang putih ban pelang cilang. Oh, lale politics. So sini, bakim snow. Hana banile politics ya kini kaji ki lompong deng. Layak ki yau lompong deng namarman ya kan bas nakamta ke MP. Lada kalong kumta ngan ong yepi. Melangsuk menda bangingin penyeng kandidat namar berusamla ban siudor nonglang ringkat baka kenun tu kila job dia ke sorkar hari ini bakani ke JP terdalam tempat tinggi di hakwen no pi keteng bak scam namar melangsuk ni le umadele no ban siudor lalong MP no mu kini kijilam kijingkren bi ko kipat ba bat ni klem shim kabu lani hijack Kumbang, kau sama nanglam, nagaseng Kongres, baga voice of the people party, hijack lagi, kalau orang tu juborno, ya kani ka buram, ka baga GTF, ka Green Tech Foundation, ka day benyo AM ko kipat ba. Inanglam juga voice of the people party, kita ni kecing kitli, habang ini kisama kita ni ban syatran, bandar ni ban pintu lah, itu projek lompong deng, bandai ban tak, ke sorkar kampat yau. Laiski sauski kini gisamla kilakkan telat ndan pek ndan tweet nangram jaga voice of the people party kim hun kemensin ban pekai ki samla bikin syuyak kumtu lani ki bikin jenjar ngile ban aimen sian ki ban ngile tu ban pelat ki nagano kejingma kabak ban petak ya ke jingem ke jongki bangatit baladam dei bagami pertai ke voice of the people party baladai amdai bagi penperai ke jiki nganek kandan ke jinja ke sniu yang ini sama atau kita kiboong baga voice of the people party kali politics pihun balangut ki sama kibala kucing material banum pendan kini na kuaban keli jingli ya kita gui bagi sen pepe kita kena ini hato pihun kemensim balar gini langut ki sama kita mi sakmat ban len ya laga jang ke game ban raikot hado baga sorkar kan weng rompon ngeng ki hon bagi siap mo ke voice of the people party kamun kami sakmat namar kata kadau ban yara gini di sama ban pelaji ni nangani juma kalau akhir game ke jongki to kipat ba. Oh, gan roti kibo. Oh, pratli mau kimat jong ke BPP. Sanoja reception polisi. Oh, so ngaku apa lagi kubay na dua donut. Ya gitu gimapen kemal ini. Bangi don kample ban batay. Yau patba ya kini kamat hakani kapor ke pemerintah. Habang ingin keren. Kaya gimat kibang kerki. Lani ki current issues we have 15 pareng. Nilai keren, bakal dondu kecil keren sepang. Kini kecil ki kapan leki ausnam, arhulai, hawa sorkar kapan pendem, hawa benai September, arhulai kalau tahu ke expert committee, bak expert committee kalau summit yang report ke sorkar hawa benai Jun arajar arhusan, ke simpor, yang ke sorkar.
Bahkan puli katakan report ki orang marka kia pelat. Ada yang sin ke meningkong. Bala tahu ya ke jimbit jibyang jogaan dekat kilo. Hangani kecil lagi. Hakimi jitau kilo. Ya ke jimbit jibyang jogaan bala ban petrekam datang hapok ke sorkar MD bagi tahu kilo. Yang kata recommendation jong ke expert committee. Nilai keren. Bang nilai snutu habang nilai keren. Bang nilai tai hapok assembly. The voice of the people party minta kum kinangalam nilai keren. Banwat kira kilinti dan artli ki jimperkat ki juni. Hagam ni bakap ni ke recommendation la ni ke jimbamla juga sarkar ban penkala. Kawai galong lesi ni haban thai chikayeng bishar. Lani ngin apno how arfufra bangin onra himani ya kani ke jimperkala kani ke polisi. Jain marga kadau himla kum kinangalam ban surai kirki. Mana setuju bagi sarkar hadir asnam tam kedan ketua kecil perkat batem kuat dan lele ban penkala tinginan tahu ngidang wo ngidang slot bagi webat ki legal expert ngi kendo na ke por Singapore ko ki patba na marga kadau ngem klet ya kani ke isu ngem klet bat ni semua yang minta ki mat ki mahkamade kidi perateli ki bam hidang tam mardor ban pentrekam oh bias nguru ia ki don nakilian persya nangit kitu ki boleh jingum toy bha nagani ka sorkar ki boleh ni PPP ke pelati super syabet ka boleh ka sorkar umjiro ora pesi kale bha kumiro ngasukwa ban keli jingkeli ki patba minta lara ngilalap yang nongtu andala pertama donu nongtu beratu nagani ke jaga ji andala up kedang lay up tem layo kem itu nongtu oh layo kepisah na ula penpai no kepisah bagi kita ki maren ki boloyo bantu nyilek kumno habai kublai itu nongtu ula penpai kepisah habai kublai itu nongtu ula penpai tak siar kaksa. Kini mentah kisang balik tipriu begitu tatap yang ke voice of the people party. Kisang ban pintami, kaya bagi i bagi ditang ngejimpen bihin yang lay kanya ki. Nilai kena ditang ngejimpen bihin ngejimpen tami. Kalau kipat ba namar kata ngada kuak ken, bagi kipat ba ngene yo yang ngejim syai ngejim sloto kebebiang balik ini persya oh nara syukur syalot dan mentah kini kisamlah kisdang balik training nakam ta bikin train kita kispa oh ngin persya kaya gabangi kuat kalong kaya gabaki nanglam jang voice of the people party ki don nakajing perpat ke jangki kalong ngim klet bangi day kechat meriu tiplay kata ini betul lagi kami ngim kelap pengideru ke jadri ke badan ke akor ke purong ngadai ukun pasi ngatip ia laga jong ke temai lada piang ke dustur ngatip lada piang ke jinget nyamru ngatip lada piang ke jing sakri play ngatip ia laga jong ke tenra ngasno tunat pada bang banwat ia laga jong ke tenra oh kanu kalau ke besno tunat haba paidin syekita gege tiberim syapang kejat meriu kasih gaju tidak nomor kata tahu ngimlah ban pediang yeki ege kibonora kacing jat ya kejat meriu ban gipon samla kacing gege kemangi kuat kadai belong kacing tre kacing ta kacing kon samla kacing kadai belong bonsin hakam mariang bada kejaka kabasyan lani haka safe and barangmen kemangi orang tin pareng Nimra aban expose lani ban sya igi kon igi tijni bakin tray igi jaka igi bamsya oh kini mentah ki ki pensarong ini ya kita ki 5-star hotel ki 7-star hotel ki Taj ki Match ki laban mi hadian ru ki sawara lu ki kita igi bangi ngimtip
ban pensarong ban nomor ke jelaki dan ke touch hai jelaki dan ke 5 star mereka ini yang ampun dia tu ki pat ba kinong chua kai pertei kinomwan badan data ke touch support Meghalaya lani kita ki 5 star Vallabhbhai Patel way na kindoram juga di India habo wan shigni ri ke ek jia ke snap patronized stop Salpura Babu Krenwal Kuno, yours is the land for gods to live in. It's air, it's pure atmosphere, it's sweet waters. While the rig is your pig in the rig, come again play in shang. Kal air, come ring men save. Kiwa, kiba in, kiba code. Jinglong, come maring, kiba code, kiba suba. Kapalangnya kata serenity, nani ke jinglong, kaba kod, kaba itnat, jangan ni ke ri, kaba ituji, kadi kata kaba penlong, baga balaban kering ni beriu, di mana sabar uang kan kering wat ni play bikin orang bangsong, hagan ni ke ri ke cuy. Ini mar kita kata habi pek ni ke baru aku kipat ba. La syukwaru ban pensong ni, ngalawat jintip ningkong, kumno kini ki artli. Ki hotel di mana ke sarkar, Karawanra, ke Vivanta, ke Marriott. Ngalawat jingtip, kumno kalairap, ban pinyonong, kum bagi lakam, kita kinong nyalam ke cungi. Kiai betray hakani ke hotel. Front office department, nani ki manager, ki supervisor, ki beri ki penabak. Receptionist, Kibril di Jongi, housekeeping, manager, supervisor, Kibril di Benabar, room cleaning and maintenance, ban penpoit kamera ki Jongi, laundry service ki Benabar, linen and uniform room kini ki kena Jongi, public area cleaning ban penpoit yang itu jaga, kabarang bumi paita kini di Jongi, food and beverages department, kabam, bat kabapinbiang ya ki jingdi, manager, supervisor, outsider ki Banabar, food and beverages kitchen, hapo kamera chef, kabam, bat kini ban pinbiang ya ki jingdi, baro ki Banabar, sales and marketing ki Banabar, outsider, finance and account department, outsider, human resources, outsider, engineering maintenance, outsider. Ko ki paiba. Tigyo ayonta, tangki kampen put kamera. Atau kata kadai kecimentoy, ya kibriu kijungi. Ki kali ki matama ya ki hotel. Kimnai ni ki local kijungi, kini ki mana Assam, ki mana ba. Kimot ban kembe jingi. PI yang kata PI minta yang ketiga jaga kata he PIY hadu merupo she's kendai posnam kani kecing aywa kani kecing tido ngerti kena bagi aywa yang kini jaga kini mula bani madu kendai posnam hadir berpenpai dia yang kata Nihap banwa, Nyimra ban shania ayat dengan sorga. Kabon ra igi jingekmen, kijing pun skobha igi konsana, igi festival, ibamla pat ban kanga, igi jing snew, hagi igi festival, kibala penjat igi konsana igi. Oh kilami igi dor kibam itna ban pek bam lot show. Lartangnya kata pimla mante lakam, kumno pinte lakam mega jings niu, shatai shapo dolnong lumpong deng. Koki paiba, kay kemudian kam kerki benda. Kalau memengi kipat ba, nginapan tip banwat ya kini ki. Mengenai apa nong stone ngala keren, ngalong. Bagaimana dengan sorkar mentah? Ban penbi gigi paiba. Oh, kila le shibun ke.
Jing Snow Khan Batinyo Pemikot Kubor historic decision, historic moment. Oh, kebangsaan kita mau sudah kajinge jong kini. Benar-benar bagai kasih, ten kasih garo kanong no the official language apostate historic decision. Hadu prasnam kasimpori pi tangban penong official language ya prasnam tam pilasensyal tangban penong official language ya kasih bat garo. Tapi kami nanti kumlogin ke Sarkar India kan pendrung yang penting ke schedule apa tang piru hadu menta bidang pendrung bak taruh kedai namarba num aila ya kan dia VPP ban penki pajba tang sudan jiki belum mana persang ban ikam no oh ban penso tenat hana mentangin wahat ya kan origin jadi kasih origin jadi garo nangno kimi. Oh, kibri kita lasno hing batu. Ani kanika Sarkar kita kepada kuasa pi banua yang terrai, kepada kuasa pi banua yang terrai cumi. Nrei hagatu gasni, apa nong stonyong kata kamlong dapat terki ini bantet satip suki melelehi dan nongiwan. Kom kejat kasih lele kom digaro nrei ke kepada don kam bantet kerki kom kejat nrei palong syapang uni upatri rai de. Wei uni upatri rai. Ubala yolot iki kam hagani kejela gejni. What ya tikam kibni bigi development bala pentrai kam yang kita di school ekavia school kepada school the mission jong ke Sarkar India. What dikini di kamru ulah yok benta bantrai. Hasmong seorang kam ke bahap apa mau dikene. Hama rapat ke bahap apa mau suram. Mudur bi uni ti imak undayo imak wadini kam diwaidong un kini tapi imak. Tinangno uwe uni upatri rai. Kabadon kami ni kalong bagi don kam bantip. Badai haka kali jong ni upatri raru balayo bankem yang pisah shiklor absan lat haka por baka NPP kalenya election baru national house name abusan to kipatba hang tapi ngatrai pun snotu Bombay bengisu pisni lani isko abaniki ni don campaign bad snotu ni don ya kan nongem ka basam to kipatba kinong yalam gijni kile ki tenge banyo ela ka jong ka jela balai bangin sensor balai ni lagi habangi yo habala penkai ke district council ni wanra yang an kabadai baka trading by non tribal regulation act kabamot ban jera yang kai ke pateng ke jongi kom ke judge reu nama kata ni kwa ken bagala wei ke jongi kon ki kiti kanong kalawei ke persna dai namar kita ke dau Denmark kata kata nila sei, yagini ki pratli ki mat ko ki patba. Bangin let menta shu patba ban pensai ban pensotu. Bani weri patba. Katma gajwi, kajile gajwi, kami percaya kita kidukan bekar. Kadai kita ki bapak ya kapor has sekretariat ko ki patba. Katong gajwi kadai. Bangin tor siapa sekretariat anda kata kapor kalau poi bakal dengan japan lek ban pensutu yo pat ba halor kini di perat lagi mak kebeninggang gini kemat tolong badai ban penduno ini project tourism hangki po lompong den oh ke Sarkar kalau pendu nrengi yin hapono ngenam sya ban aiwai hadu nreu po bat ndai po snem dan kam ban penyari kita kisnam apa piawa yenam la ban pediang ya gajing lilam ini pepet ya ke kundau ke siap gajing yenam nei palba yenam sya ya ke Sarkar bahkan aiwa idon ropo bat kundai posnam banano ipi kini kipat ba tiji kibiculet piknik banyalami kikon kikti how to room niru lali bikang niru pak tang sudah kan hi kata
ngam nget bagendang yo banlay panrung lajdo ngin hap syue pek siar narut menuberung setahi ubaria wat community pio panrung lajdo habibanta apa maria pinon pisa banliti coffee and bay mar kata kedau ko kita ba ngaso katol biang ke jingdan jengini di hotel namta kita di Torres Sibonan Hendrei Banong kat Sabapai Bapin Chuta Hotel 5 Star Ngasgo ngi haban pertak ko kipat ba Ngendai bagi persya yang rai kapal Nagamta gido bagi persya yang rai kapal Hendrai ni i bagi jingan ra ka jungki yang rai kapal Kamdai nanta ka jing mentoy jongi kum ka jat riu ko kipat ba Ngala ai nuksa yakto ki ba mentoy hagini ki Hotel Vivanta kumno kita gendong train Pat kay ka susi kolong Baladon kiba pinsnoya tiong ba naman ngingidi kiba kajat riu kiba snole aram bene tho ya no laringi sale tomet kung gikinte teng teng iting yo do kam ni tre la ka jong gani peng jingret mensin teng teng ka kran king slen to manager ubri kraja hasga la gasna dan kiba yo tho tiong ba Kajurba ke molestation lani kajing curang kejap yaki kintai kasi kiji hakini ki hotel nyam kwa ke bekum kita nyam kwa bangi ki kejat riji kan susah so tanggamar bagi 7 ni haban yang rangba kom kejat nereu halaga jonggeri lain ke kam kamaret nega kam kabahe nganam sha bagi wei jalan tempo granjot yang ikom ka jatun reu ko kipat ba nasno pitar aba kia thu yang ba ka bun ka tin ka ba ki kren ni ki beret kini ki bana ba kadai vitra ka tin plema ko tensan taba kum ka ba roi ka par ni ko dei man ka ta ko kipat ba bi yong ngenam pediam ya ka bangim dei ban pediam kung ginangalam nginon ka jingkit kli ikwa de ka ay ka bangingin le kung mga kula dalam raay ka jingla kaman ka jing syan ya ka jat ni ban pun klan ya la ka jat ni ka jing ban pun rusba ay ni ka ni ka jing ndre pet kung ba kalong hapo ka jing simsha jung ka MBA i kung batin le put i kung batin le disman ki kran he ki jus ngo kena ban pene ndre bagi bagi tak kira persyak ruki kampane sisu pihak pendam ko kipat ba kay ko baca po Garhils lawan lagi di sini si Garhils lalong tum ke sini kana biria abagi tu kana kita ki parlok garus tai kyong ni yap ler mana ni beron ke ki ngomolai hi yap ler kyong ni yap ler kumbo abagi kulit ya puntam bani gad use tissue jong porno sangma Ban God use tissue jo porno samba kiong ina mo try bang ni ngalam ki ulah lesuk sebeneng pleng opa dia lesuk sebeneng aduh mentah namada ban God use tissue di kulit paling dia ban God use tissue kalau perlu wan dinong sunong apo garus abo patba ulah pita abo patba omla pediang su ya kajing penibor jom kiwai kijat menriu uhap banle kumta what's most ngan ko kipat ba dai nama kata kini mat dibangi lawan ra kabar kamat tolong pandai ban pinjinjar yakin noi kai kadai no way kabangi nilabo hangi balai nyong yakini stop harassment of teachers Kini kay mapili nakapor siya kapor kihap pa nila exam ya kita ki eligibility test nakapor siya kapor kinahap nila kita ka MTET kinahap nila ki test ki mabon hindi ka mas go pala tulong bawang nila pas kita ki test kilalang qualified man hikay minta ki mabon kinahikay tiyo ya ka jing batha baha mapili correct Pepar di kena penpas lot, mendai bantuan kiri. Mentohi penilai tes sama benda. Dan mengapa penpas tes long hi belum nahi kai. Lalu kum kata ke jing betah.
ko ki pat babi lapin sajai ginoi kai to come the voice of the people party is no to hali ga jimta jong the directive jong the supreme court and rega noi ka sarkar ka de belong sensitive lani ga ban perphat ye ga jie jong ginoi kai kumno gini giban session thai no sakat to ga islam rundang habe kre pat biang habile ye kata ke mtet ko ki pat ba nama kata isno bagani ga sarkar ka de ban shimkia nalor ka tulap ka bambiang nalor ka tulap ka barit sa ka pinam kami gini kai ki kambaro to sensus ru hakin noi kai duty election ru hakin noi kai lingba ka jilang na bakum gani bat lingba ka ni jilang ni ta na ka sarkar bat kam dai shu ban penantam ye ki noi kai ka kam sensus bat ha ka kam election duty air sa kami kai ka la tiya lo pa itu kumno kanyin yo bat kumbalo menta ka sarkar ka la ko bagalawan ra yang kata reform hak education department dilawan ra ay kata pini editing pulut bisa mereka ke jusha ke kalau bak ke bak kren bak ke bak le ini kai kalau mar thongpong ngala kren menegani ya ke cingi kedo cingi jangi noi kai bikin saya lagi jong ke CPF ka CPF ko dai ka bak noi kai kisah ot na ka turap ke jongki bat ciyo on na kala syong thai ndai menta kalami ke notification bagi ni kita kai kena masuk ni 6% ya ke CPF di jongki ya ke hendrai kini tam 50% namar ke sarkar ke ju ai 100% noi kai ki ha bar shot 100% nagata ka bagi dei benyo ka bamot kinoi kai mata kiyo tang tu jong balai kini kija namar ni jukren tu parti kadi ke sarkar kamdan pisa kadang kadang kecil keduk pisa la keren mengenai po assembly apa bayar ya tai ke budget bagadan apa yang kecil keduk pisa dai nomor kata kidan ru kecil berkat menta ban penduk no wadi ke deficit system kelale benyi kini ke school menta kala dan kecil muru ban le benyi kini ke college ban penduk ya ke bagi ben yo katum balamang daga UGC Kidon Shimon kijing donong kebagi noi kai ngi bagani ke sarkar ka berong persya lokal leni ke berong anti kasi ngala panong ngale ke po mensua kidang juna kinoi kai college kibere na jakre kasi dang pon ngi wei kinoi kai ngi wei ke jakre kiolo ke jimin koi kabaga UGC ke batha leni kamang namta jongki hendrai menta belasan pun kisama kasi kibanang basta kibalarung lagi bobon ki Alex ko ban tono lani ban pendono ya kata ka ju ka jimonto lani ka benefit ka ba kijio hakipor ki bamensua o ki ba nama tangina awan sisnap ban yos ko urwer bamenda ka sarkar ka donru e ka jingpu ban pendono yiki sanction post paro tilana ka sarkar ka ong ban penbhai ka education katpa ya ke ching siu ju nei kai la penret hangno on la ban pring ya kita kini dansa haka kam higai yang masuk banyo itu nei kai ki pin namarkan long tang ka jakai dengan sipor katpam padyo kam banlet ka kam higai ndayo diki kam bakhamba ngin ino shanoken kanlet kan poi ke jak beri ke jini minta pisau sarong baga pas percentage ke kill haba pi ai ke jing hukum bambe dan penfil ke penuh ke kompas ndrai kan dan cimodi yo kata pas percentage lada ke quality kamdan ni em maga juk ke bang ha bani pun lada ke ta competition atau ngin suhun bagi pun jini kin supas kat baki nomor bani compete pa Nengi kuat bagi kunci kipas tapi gila dengan compete hagi lani hagi nuginu dipenta kebagian kamani pun haka pulih kedang ni dai nama kita ku kipat David ngi ong banginum syak dan lele em
baka sorkar kan lekai ya ka temat puli putih lani ya ka benta jong ka puli ka putih ila smoro ya ka laman lapor kacing bamlong transparent jong the district selection committee but the Meghalaya Public Service Commission hakajing trekam hakakam thungkam thungjam mar kata kata ngitip balai kolong tunta ngala kremnya gani apa assembly bonsir kemtre nal kan pindu nong ya kani ka sorkar ban ai chingarap tamye ka ki bri ki kitikna kini ki nong shan ki kilani ki bhai basam ki jongki Dahil mereka ke Voice of the People Party ke kuat berlingba kena ke jeki ngintan ningtonge badai ban wengot ya paro kita bitpat hak TSC MPSC kibanan ke jingere ke macam ke seng potre udhat jong ke TSC udhat jong ke MPSC omdei banton ke jingere ke macam bat ke seng NPP bat ke seng UDP bat ke seng HSPDP bat kini ki seng di basinsha lani seng BJP ngemdei ban ala ngidei ban tawa bat kini ke sorkan ngitip don shibon ba kit khot agi TSC bat MPSC ki badai kita di nonggershan ngenom la ban jo yaki exam ki ba khot ko ki pat babi lem dala weng swai ki Ngidon kamru ban pintingna baga TSC baga MPSC kidi bundon iki confidential section Iyos no Singapore leak jingkli mjudan pat basha penshibam namar bakam don kata ka confidential section lara ka don the confidential section lara labu bat IT yai Dr. Karal eseng labano Singapore Komu in charge jong kata confidential section. Kabari pek yaki question paper. Dan menu betip bau Dr. Kara udah pek ya kita ki jingkli. Lara kami ko kubor baga leak ke jingkli u Dr. Kara usah pensitam ma. Katakan gede kabangi ko Hendai ko malam tak melawan fix yaki responsibility lani melawan penfit clear yaki no ki priu lani ki officer apa kadan ke jinglat Jong kini ki jingkli. Agni ki sniling. Lami ki kuboru. Bagadan kacinya play ki mobile phone. Haki jaga ya exam. Apa ki officer ki benan to ki persang ban pensange ki shaweng penban ki sha transfer. Dai nomor kata ngini kiru ban pentikina baga DSC MPSC naru menta kan ai kata kacing trekam ka phone ka besua ka balang transparent nyemtep mano bayo tangba kiba yo kidi hok kan yo kita kan kiba tibet bat kiba pass hok ya ke exams minta ki kena ajui banyak exam ki masuk nomor ki mentoy banyak exam latip lupa kacing pot pro exam kadai tang formality kadai tang kacing pendak program Nama kata kini kepada kau ikat tahu ku kipat tapi kamat kabangi kuat ban pensgo ya pi akan ikapor kabamenta kabasal bat kamat kabangi kuat ban pensgo ban saya sendan kapinjalan kam ya itu pula syongtat na kam lani stop job extensions to retired interns saya itu ke extension what I extension ya kena syongtat na kam namar kani ka kanglat company iki vacancy kanglat iki sama wat kam watam labiang bila iki si ke youth wing jong Voice of the People Party kala lek haki bondli ki department banda bagi ban wengno iki ba penjan ya kata ka jingthongkam ka jungpi ka por kidan ki ba tam risnam modon bi tam bagi dan ke jingere macam bagi degi besensyar padan ka por tio ban bam jam ya ketulok sorkar ku kipat ba nama kata kataru kadai kawin kau sahmat kabesan kadai banyata ya ki jaga pat ba lani kirirat ya lani ka kendau ka syap kadai ka mat ka bakong santam ka bang akuat ban kren kadai ka por ku kipat ba bi
socio-economic census arjar khalwe kaya tu bagi badan kendo kiba bat kendo baca hagani ke jela ke dan tang absau naga sispa nyo pemberi kindon yala ke jong kendo ke siap ko kipat ba ulong shwa man shwa ula sandur ye berukam bat kendo bat siap jongi ke jat beriu ba amdei bandan uweru kun kasi kara ubandu yala ke jong gabha wat hanu ke ski ke siap deng mar kata kata larangi yap mengiki kasi 4 jios ngo benong bam yo lum jingtep upam lum kersan upam don nyam latep palabu ya ke metru haki lum jingtep rak kabumut wala do meski ke jiap kata kata ke san perkat jo kasi mar kata sandur bandon tilau ki rirat kemut kadai ke public land Hala po, nakam lagi ng siyong, haga tu dong, bagi yo ban snaying sinasam tu, lagi ban pomding, ban thoding ng tu, ban tanding, bat punta ter, Henry minta nong ipi, kajinya di Jakarta, pabasirkay. Manong kibidan bantahan ta, kita kibidan sekretariat, kisim, kisodar, kirang basno. Oh, la kemi keteng rang basno bagi CMT. Kino ba arden do bosun rang basno. O ba arden do bosun ni CM. Ngalasa keno bunjat ndai mlele. Wajutik. Mlele. Ngam smupir. Namar namdam man persya yano. Oh, ki persyang ban yalam bagla. Ndai ngim persya iki rang basno. Ngim persya iki CM, ngim persya iki kam ki jongki ken ki bakta ya ke jat benreu ke jong kei ke banja ya kan lau mapak kene kumbakalong deh ke por kalau CM bak na penkalai kai kalau adong pamdei banta anda ngomong CM syuma anda lawan pati giwei kila penkelado kila pendono yang ketua ke agreement bat ladon ke jadi patar kei ke banjala daltai ulu mau pat landi ke tai ke kau mau pat ke seleno ke tai ke di oxygen lungs nakam tak ke shlong bro kowe piniman dep namar kata ke dauking ki long shua man shua ki bu ki lau tentang ki lau adong ki rira ki jagarat nakam taun Kunu hajar kepating kepaket kebanuan ndai bantino menda ke jadi jaga setai seluslo dan kita ki hespa lalu lut dijaga arspa klur la ai por fatani lani la ai por dan kita ngalam snong hau nunu priu ubanan ke jadi begini kibadan ke bos begini punya yo yang kita ke jaga oh kipat kami nomor kita kedau leo ciktik bagi pem kemudian sesena jong ka damsat lapit hit jaga ke bobon dan hespa kedor jaga minta kadam digi hajar menu bala kan ke bor kan pit ndo hari ni gisi ke minta ko ki paita balaring yemdon su ki jagarat shano ken yenlek ninong tang kinong pekai ko roy ko par ka buan ko ki paita bi nomor kata ki hapan jeng ramba Ninaban yang ramba dan bok bau pada wala jusnya ya ke voice of the people party akan MDC election but ke isi kalau peni yang hukum ba alma su banti ya di Jakarta klaim dak penti pat jobor lembak isi dan ke KCBC kata gini dengai Henry ingin ongyepi nomor bagani ikam bangsa ikam kiba kendriang kijingia bandai kila klaim oh kisim kibajuti ke district council i gamba tupi bor nomor beli bigete ke sarkar jawa nomor beli tahu kita ki haki hima kibania dai ki da kitu kiba bat ya ke isi ki bor kiba mensua
Maka tarau isi jong the voice of the people party kan hak ban pen kelai ki babon ki ak jong ki hima ban pen phai piang ya ka board ya ka district council pa kala ban lele ya kini is aim ki mesin sha bat ki bele jat ki bele sat ya ka hima lalut ka tham riboy ka tham marwat lalut ka thi ka piang kata ki khla chai ki la thi jaga lut ki la pen thai ni men pet pet ya dalam transferak dan nongkren ko ti pat bak namar ka tara kani ka de ka wei kamat pri men kani utu sodar jong snack tendring uba kamil de bu sodar haga por bu sajit sodar ningkong la chi tu nong song song baro andre anda lang sodar ma lanang katrikam lami ka jing persa ke nong song song sedang pemian badai tanggi tak nyukur na katraku tang tak nyukur di balaban jit sorta kabumut itu rakan lah ento di bandan kita di tak nyukur kinong tang kinong sinyang ya ka functional kinong lagi April apa April kinong mi ka professional rai bandan benta aga jinjit lo kabakung kata ni laban piang namar kata aku kipat dak don sibun di AK ki bengi hapan penbaik menangi pi kumbangarong kajing yak khai jaga ka basyuke hadu kata kay namar kata daw ni haban yeng ramba ban pindigina ban pinde igini ki klaura bat ki jagara balan ka boys of the people party ka wan ka bo kan clear yen clear lara kalong takalin ti bandai ngenam ala ngen wanra ay kaan ka bagi hapan pruwit tenge alay kiting katni nangai upat ba hato ngingin ko abani mano balong ka daw ka penduk ya kari ka ji kan ni ngim ko abani mano balong ka daw bangin jinjar kum ni hato ngim ko abani ke balong ka daw ko ra ka jin song sir ka ri ka jungi mara ka ka daw laringi ko ay kata kadai tang ka voice of the people party kaban sei madan naru snam arho pra ya kini ke paro ba pata ni mano balong ka daw ban kontrong ya kari ba ya ka chat ban riu ba ban penlong ya kari ka ji kari ka batuk ko ki pat ba namar ka daw ba num smo pra lara ka dei ni bangin slot ya kini kinong sinshar hima lara ka dei ni bangin slot ya kini kinong sinshar shnong ki balong ka daw kapan pengam ya ka chat riu kani ka sorka kami tama ka syuang ini ka chat riu kasi hendrai ka pinya patu yang ini ka chat riu lebra ya ka cement factory Shajain Hills mi ka snong ban persya ya sip sop bat kitu ki katto katni banong ba kidon ki ba pudiang don ti kipa pudiang ya kani kipurom ya ka ai ke jimpan pau jong pata ya ka jimsta mena ganiru kile kunju mi bulut pembandik ke sinjuk kirang basnong na boy kani ka pucong kani ka sorka ban penpat penpra masin syatuan kita kisamla mi hanna kita kisam snong nathi nathem najan kathi ka jaka lumpung deng bana mangi kisnong ngim persya kay gini anong ibigini ka sorkar kamla ban thi satangi kinangalam jaga boys of the people party badi kinang kersyan jaga boys of the people party ngara-ngara ban thi kan thi kan thiet lot yang ginong alam senong kan thiet lot yang kisiem kan thiet lot wadi ginong kok kumor kan kencak lot yang kesur kejak mereka semua tenak banon barang pun barang yang lamba haduk mentah banon sakit agar mereka sorta nama tak ada pi yang itu kita sedang menyerok gumno kim slow leran lani slow pangmek apa ikan ni ke jinjar jong ke jat beri ke jin kan ni ke jima ka ap ye ke jat beri ke jin dai namar ka kada the boys of the people party on dai baka supersha mereka kuat baka ke begini kadi belong haba shit haba shy kadi belong transparent
Ngasukwaru ban pinihang ni banadu ka April tarik jong Julai kaniri ka city kabala tho shall chief minister April tarik Julai arajar arhusal ngan su patay dengan subject to the chief minister governor of Meghalaya Shillong subject opposition to the transfer of land from Forest Department for Umyam Lake Beautification Plan. The Voice of the People Party. Kemeningkan kamat, Ukraine ni ke deforestation. Panjang baga the plan to allocate 300 acres of land. Ini ke city ke panggil ko. Kata ke sarkar ke keno ini mengismu tenat balik tang ban sulek su paipa hadu minta kimpat ai juba yang ini city nomor kim ko abak ini kendo bangi kinangalam juga Voice of the People Party kikwa balik halakaman andrami segamat banyak pion hana ngine politics arpusal nadu arpusal melato mendai bilang sutok menta masin kremi ke election MP kokipat babi kejingko aji gelong kadai belum transparan ikut tepte lawan ni genduk yang ada kita kibri kibran nanti kaya ba imat ke sarkar lara kawan ra yang kata ke hotel hani kata tip imat kan bekam no ya kini kita beteri mentah mar kumpa kalau mentah kita kinong tre hanti kimte shano tin poi kum kata kabakum kata mo kacing mentoy Piwanra yang kata ketat santi ban penhai yang kata orchid kita ginong free jadi kebabon itu naga benda jongki pikrem perkara yang piong hana ban tahu kamu wengi ini diberi bang itu ban ai diberi jong diberi itu kalau yang kumpa aku kipat pak laring yang berhenti mentah manong ipi ini kesorka laring up laring syak lalang ihon in yu nakri jungi kom kechat beriu kukipat pa kawaipat kamat kabang aku aban kren hagani kapor kolong ban yadai di beriu gigi kibasong hagi jaga kapu hagani ki kindiak smi kilawan yagendo ki beriu na po mausikar kilawan yagendo ki beriu na lapangat batyong ba pai ngira dai kapor ban berat kini kyong pet ba amosikar kyong kasorkar yang ikamsha ban shnai kasorkar ini kamsha ban rap hending nipuli wan shnai wan rap haga jaga jungi kyong minta ka kenti ngimnak shoot kamsha ngong iki ngong ayungan ong iki ngila ti banon be itong nipuli arhusani ngaphugi ban kentang ngila Iwan kum the Voice of the People Party. Henry ni hagi paino siswa. Kaya kaman jabat on naging ilipay siswa. Hato pinaperkat ya kata. Ngimla nuar kata daw bansuan tau cige hagi snong bapisong. Nuar ngimla bang ay sirai pi. Waktang sitio limter. Ngimdang linti ya kata. Kyo ngimtip su mga piperkat kumo. Bansu snap teba amlong su. Ngong ini, lalu piang benar ada kemet, ini benar ada semua, pina pungkre, pinang berkurang beliau, apapun misalnya sumsum berkurang lah cerut, leher, siap bukti lejong, pinang menerawang, pinang merasum, pinang siap kenam, apa ngapet, pinang hitam berbat dua kilo, kumnong ini le. Ya kita ini bayo kirap bat pulit asam bat nungsung senong boro tang mapikir ya ngasmo tuna dia kata kami siap mapiong penginile ngiru ngisno deh kapat kami siap apa tip ya kata tama ngisno tu kamlong te kamdan cimonto ini penginile tang sisin yang hakan pano stang dengan aban songdo setai kiwan kiri lapangan kaju ladai kapor oh kiko bagi bakadon kaju songsuk niyo ayu chief minister ubahon ban ang yalaki jong ki priyo
kabhana sanyarek banshong sok. Sok si habat li ketpok. Sok habat ram. Ngantit kajing sok ayu kabau chimis taru batai. What let rap banshong sok. Kirap ndai bagi kai, kirap bakin bam. Ko kipai babi jangan. Nomor kata kadon kam yangi bangin senutu. Kani sedang ngani siwa kebangi pak ban persyaya bi. Bangi don kam bani ki tenge hado bangi depan kongo ya ke sarkar halor kini kimat. Bagamat kebapra Allah. Ke cindo aji badon kam ban sedang mardo. Ban toket ban wat ban lap ya kibaru. Syagni ke celakji, lani kita illegal immigrants. Ki barung na ki weipat ki jaga, syagni ke jaga ji ki Bombay, ki nong India, bat ki Bombay, ki try muluk ki try jaga. Barga bidai bagani ngakwa bantham bani thu epi India. Kadai katakan foreigners issue lani kamat kabidai bagaji ki mendir kabla jah kabidai ke jela baji nadu disne menyong pandai ter bat kabla jah ro hak jela asa nadu disne menyong huai ter hangi layaki mendir nadu kita kisne ru mdon kajing seiso hadu mentang dengan perta ILP, si ILP. Hadu mentang dengan bawa. Ndai ngak nganong ILP. Kei de wajah tu asam. Asam apa kedon di jiki ke betum gini. Agak katsan 1000 hadas. Katundai spa prabusan. Kilawan ra agak tengah asam akot. Bat lingba kini ke asam akot. Kiladon kita kecil menjur. Apa yang kita miliki tam-tam All Assam Student Union Badai yang gitu kibarung Swayuh nyohuai Day ban Bekanya ban dipot pak iki Keladon Kecing persyak Kasorkaru Kelabu jingkeng Ketip Bat kini Kalang kei Kaba Kilalap Ia kata kecing jelai Lani kecing rum kertep Jongin nongway Lani kita illegal immigrants Hapo Assam Katum ke estimate ada ke sarkar jela bat ke sarkar India hapo assembly balapo parlimen kila peni baganon ngajing kiu jang kita ki pandai kinong India hapo Assam naga lai pulai lak haga kat kandai spot kandai pulai syaga sau pulak haga kat kandai spot kandai punyo nangka syaga san pulak haga arjari we bat pra pulak haga arjar kandriu Mudur kecing kiu, kini kita bagi orang, kita Bangladeshi national, kita dah apa asal. Jadi memang kita dah kita mat, kita concern, balong bang election ajar arhuai, kita Muslim, kita Bombay, kita Muslim India, lain kita indigenous Muslim, kita yang balong Emily apa Assam, naga Shispa arhuai, hadu arhuai got, kau kipat babi. Ni hang ni let's check uki issue syashila syapnya koi how aja let's check kisamla garu syarisible para ya kecing tray ya kecing ya ti syap ti mau bean syapnya kalau dia kepon nomor ketagdal baga sarkar gade bantip nomor kat bagi pilih po assembly hanam judon nangrum Pingat bau ni Bangladeshi ubasyak Ketong Assam Shanulek Ulek ke Bangladesh nomor kata-kata kini kalau kemat kabangi John Kambha bangin Shimkia ngidon kam ban pinti kena ban ngidon kam ban ikiting ngidai ban tip kadno kita kebelai rung sini ban day ban le Dang ban peniak ban ke betikna ka full proof ban pentingna
Kini ban tokit nadu ke family tree ke jongki. Kini ban nak ban ai ke jinghen laki ong bagidei negeri India lani gidei kibala ka lapun hagani ke jua ke kini ke exercise watlah katanya lagi kampat simla sedang hagani ke jelagi Yishuhun namar play bagi so bagi pati ya kata umsau o ki pat babi namar kata kini kilang ki pratani ki mak ki bagi ni kwa hagani ke por kaba mentaban pensno bat hadin bagi na pensno ni ngiletan pensno sigi kato kani ki jaga banda pensyai banda pensno tho ki pat ba namar ka thong ji kum ki noilam lalu pat ba hi wa ai ka jingashan kalong ngin mi pat ba ngin pensyai ki srok hati shalom baro ngin kor se sekretariat nginan pendek yang ini cinta ke lana pem pendek ka jiki kanun kot dan lele udem kata kan kedai ke jipwa ke ji kom semana itu akan pensyai ye pergi pada itu akan pensno tu ye pergi pada bagan ye kedai tang ke jing pensyai haswa dengan stang ye kata ke jiki ke ji ni kalau ko kubur ke besar nyenam ap hadu arhupra bangin sele don kimat ki bangin ap ndri kini mardor ngin hak ban pendek mardor ngin ban ban ngani ke sorka bagadai ban pendang ngani ban snap ngani ke cingdawa ke ban ai ngani ke cingdawa ji ban penolong ngani ke pratli kimat ko ki pat ba ngem dei shu ban shuhun ban ngem dei shu ban shu snap ban kwaro ban kintu hagani ke por ke pamantah ya ka jatri hi borokoi snobha nginmlong kiba khema kor banong na kabita juna tene ki waye hawa kine ki nam ta desi kaban to ya ki nam ta MPC ngaru uban ile exam ngalet bane torlang maginangalam joga voice of the people party ngin mi renti ngin pini ni chitli ke ji tom ka chatri Pikular nem kipat babi. Pikular nem. Basatang katu kadepor. On dengan pendap. Ya kena kecilek pensutu pat ba. Ngin mi ngin num tingkai lem. Namar aingin tuk ma. Kin yok kilong din mandin ya ke ai ke bangi ki bangi. Aingin doski, aingin dokam, aingin doskulu. Kamele ya manta. Ngin ki hado bangi ne yok. Ya kai ke bangi ta bala dengan lawan pendek ya kini kimat krokong santam lalu ke kendau ke syap lalu ke thongjam lalu ke jile sat ini nai kai hanoi pi bat lalu ke jing wa toket ya kini kinuan buhai syong hagani ke jaga ji nganong kanwan ke jisna mengini apa kadan ke jiki hapo Manipur lalu sibon gimon pet Sini ke jaga ke jiki ayo ke sarkar kelale ban pinting na begitu ki balawan pet na kata ke jaga kinum satu hang ni ke ri ke jiki ko ki pat babi laga ba puram i puram mi kinong alam sno i puram i kinong sisha sno ndre ke jiki shisha hi kalo habang ye kendo kam oh gani ke company kawan habang pat ba sno pusha kumno gani ke company ke no kawan oh la INOC orang ba sno lakon no ngemla ban suhun su kumta kanu KNC kabala shuai da way brismet ladeu ranmasno lani ladeu lani ladeu uno ngin rat yiki bakum kita KNC ngin pendu Lara katengi bangilet ban gherau yiki tidinang basnong lara katengi bangilet ban gherau yiki bakum kita kisem ngidai ban le ngenom shasu bakita kinshu yak laju on makila dep ban ti ya ka hok bat ya ka jimentoy jogi long din mandin ke jungi ko kipat babi kay naman kata kadao the voice of the people party kala krenshaw habang inge kendo bangin hak ban yeshim mi kini kimat nyen haban mi namar bangi pet ya ka ai ka bagani ka sarkar kale oh kipindi satang na kita ki hajar tulur kipindi satang na kita ki spaklur ngido ya ka jaga ngimyo jimentoy bat kita ki jingdon jong kita ki 5 star ki 7 star hotel kumorong i Dr. London namanya kanum penmentoy
Mari kita kadal. Bagi John Kam kalau. Kum ka jaj benriu. Ngin haban jeng rangba. Nginong kaptu lebiang. Ngin Don Kam. Yo chief minister ban propor ban batai yang jimentoy namar nilalap bakam penmentoy yang ini fatwa kampen mentoy yang ini fatwa kesorkaran dia la selamba kekremi isu yang jing bitar yang jing lengaman sim jongi kom ka janriu hadir mengelayo ialah ke jong ke jula. Asmo gani gani ke por mangin penibiang. Yang kata ke sur ke baklan. Syaga sorkar India. Yang ke ke bangi ngikwa kum ke jak menriu. Ngikwa bagari ke sini. Kan penmentoy. Yang iki try meluk ki try juga. Bangi kum ke jak menriu. Ngin syan ialah ke jong gani. Bagari ke sini kan ruspa. Nang bagi kita longdin bandin kecil, kinyo ya kecil itu. Ini mereka kata rau kuki pada nyimde syuk panlong tang kita kinong peka. Tipet kimleran syuk benda, imim pepek kisarong. Hagawai ke kubur kiong ngin pleno ya ke assembly semau diang. Kata sini sepris bicara nang yetai ya kan penprano ru. Kadai betang kejisna pisa pek ko kita. Dei nomor kita kata. Kapor kala dei bagi dia orang ba. Balajin bagi lapin bana. Andang lapin sapriang iki pratli ki mat. Lami sekiwi jing doa ki lapin snoi. Ki paipa na jantel skiao. Snow phase ken thoblang. Ya ka jinge jongi. Kom ginong jantia. Yani ki penar ki beranda jandes Swabha se kentoblang Bari ban alam no Bangin iti Yang ni doyong Amde itang kita Ki kato kaningot Namar ka kamti doyong Kayat bet hadu minta Kano sin ki thok babdon Kasorkar MT kampat juang badon Kajingti doyong bean Katau patau tip Bagadan ka jingti daw yung pian. Dahil naman kita kataw. Nangingin mi. Ngin kintopro. Yagan ikaw ikamat. Bahaba. Udaw yung uyagat. Keleng-keleng. Na gentles. Kanday ban penmentoy. Tangi ki kato kakni. Ladam lawan kang ya bro. Ngidai ban patilot. Ya baro. Ngin lebean. Mariru kanilay. Ngin hap ban lebean. Balai lebean. Tangi beri kepada sorka. Ngin lebean lang mengiru. Ngin patilet. Nang ni syahmat. Sejantil. Lodoyo. Ngin ni. Ladadan menu babat. Ngin ni. Ladadan menu bakang. Ngin hap ban lek daga borjo patba. Nar bakan ega sorka. Nar bakan ega sorka. Kala shimlut kilat kikabu. Tang kumno ban kamai spa kalong gay mo kabapin gendet ini habang ingma kilat patay kumo baga party kabarus pa nagway party kari pun mandoy ka party nang ni na Meghalaya kari ka nang duk party sukila ng ruspa upad ba Lanang kali, kini kepada nak MPP lanang ruspa. Kabakum kata, dalilay niya nam ala kapor kaladay naman kata kataw. Yang iba naman, ya kaspa jonggari, ide beniyo bentalang. Ya kaspa jonggari, ide beniyo bentalang. Kamla banlong, tang kita kibadon hakapo. Nang ni syakmat, ladamla. Ban penduk yang ditugi yedyong kibangdei banta yedyong niniata yedyong langmo namar ban syutoa imat ban penduk ikimla lare ban jeng persat daga jadru kanega daga kubor kabangi ko abanong syaga sorka lehat ya kakam ka bafide bele balai kita kipriu kibadon nasna jongpi kibamdei ki geru tangwar begini ginong kersan party kimpen kenyut yiki anji kendon ndanan beraban tela kami di
Namar ba ko kipat ba teng jimbitar kawan. Mereka long itu ngenta na kesorka. Ngenta na kesorka. Habakaan gedon penfrekam ya kaan. Namar lem kumta. Giru kumupat ba nghaban peni ya la kajong kabor kaju. Ya FIR. Open Kenya section 144. Le ayu pat YouTube bernyan YouTube driver. Abang ong kumta ngamut mga pagsan YouTube driver naman ngamtip kadon ayu kaji kedua YouTube driver ba uturu tangba kaji keren kaju hak itu di media kamlong bas lautra ini bengin snap dan kam omdei banai jiada lele benesha ban pinjam tang badan kaji dei bat ki badan ngabor namar minum ikai ikin nong kersan PPP bakin nong tlemakor lahaga ketien ketlit lahaga nong ngem dei banong tlemikor ngene ben ya tak akor kabur katagan ke jikai ke bangikor kamu bano dengan lasar ke PPP ngau belah hakmat ha ngan lek ka bomon pilek ka bomon ngem tep lang e seru ngene ikai ye dei ke bandai namar ni ko banon ra ye ke ke babha nagam ta kilongdin kimandin ki jonga ko ki patba dei namar ka kata ko ki patba the voice of the people party ka ko ang pinkamau si shisin pat bagam dei tanga party kada seng menshira election mereka ni party ni ka seng ka banora ka jingla haga jingmot ni prakar chingi patba kada ka seng ka yang mat pinitali yang ikom ka jadin riu kat bangidan persang ban pinitali oh kini ki persang ban parya ya ka jad menriu kira kwa ban parya oh habe kilet shiki snong ki thau kumno bagi kwa namar kira sko wit inu arden boleh perta jetli keleng-keleng dekilet kin keno lai project inu arden deki kendo bagi balong presbyterian kyong tu berisi presbyterian bahatu deki kendo bagi balong katolik kyong tu berisi katolik bahatu deki kendo bagi ni balong seng di badan hakan yang terai kyong ni usun bai ki seng kasih oh kipai tak jangan nak krem konstitusi kita pueu bar dan mat kumu trekam nama kita hari ini job in election hadu benda kadang datang naga sarkar endi bawa arden ude ben rem house nem arhufra kila penher ya beroi kapar ya nang ke konstitusi bar dan ya double ya panas karena krem konstitusi wemeniru ice cream ke sorkaru lingba ke jingkang banadin kiwan ice cream kata wong ani neduk balong emeli payba yo nong tepe pay ro ke scheme island sorkaru aiman tepe bentaro hagini ki kindias ni dia semua ke jingkang jingi doktor Apa ini pegi itu kena rasyatkan. Ayu biji doktor ila batai. Ngasih kuaran itu ini doktor ibadan hapo ka PSC Smith. Ibra agin syakri ke bacana baga bapaka. Henry masin ram election ubadan hagasnam ajar thapra isya kendang napo Smith PSC saywat mano bekendang ko kipat. Yaki officer, yaki doktor ki batre hak ke masya Ho kipai pak, ini ke doktor kawan bani kenduk yang ngamla asya pak yang kini kerkom le juga soka ngala kro on tosu ya isya mo koe man resign no ngampai perkat bagan sim sisa yang rai kot ban resign no ngila tu kumi gini ki syakri ki bahak nagam daw pada ki doktor ki officer ki babon ki balasyo apel lano ngani osim biares no ban syong tano atau ni Insya Allah kita bakum kata apakan jang. Ni don kamde ki observe kita treho. Ni don kamde ye ki doktor ki be sisa ki nongpang, mari ki nongkendong ki be ki be mdon jing start jing sempang ki be dok. Hendak ki bakum kita. Menta bu doktor ye ki pre ki bakimon, wan bu doktor ki caka kasih jangi ki be sutu be tinru.
bau tu nompang. La si ai anta, la si batai anta rantu. Tu makan je jengit kalau si jam nak jam. Benar jengit kena jam. Lawan punya gendong yang ada di sini. Nah kita ki sesi nang gendong. Ki berikan mami pay ni keren. Warna doktor kena ke sertar. Dapat mesutu kena keren. Balik di gembo. Lagi balak kena keren. Balik gembo. Ini lagi wengno. Yang ki doktor ki berpiang. Tang sukham tri bang doktor. Uemeli latin. Yo election di doktor memang. Wengno. Kum kita kejajan tinibun. Don ki doktor ki betrai bah. Si Jongsha ki betrai bah Smith. Imat batin. Bupat ba la situ kena bitang doktor de. Belum bahawa yang ni doktor mereka ngalakut. Kum kita ki Emily ni don. Ko ki pat ba. Ki batin. Habatrai bah. Ki officer sarta. The voice of the people party kan I reward. Ye ki bakum gitu ki jaj. Officer ki betrai ha. Ye ki kam ban pensiun ban aiman sim. Bau pat ba ulianan. Bau pat ba ulianan jintoi. Ko ki pat ba. Jadi mari kita tahu atau masuk kerki di baru nuan no tu apa pura? Masuk kerki sisa. Tenrei. Kat bangi dah piu apa pura? Ngin sedang syua bandara. Yakini ki perateli ki kendai teli ki mat ki bangi donkam ban pensno syaga sorta. Ladon sisu apa pensno ina aiba. Melangre ban pentuklan yang inong ti. Mau ti siap kumni ini imsu dah na kanglot ka sarkar kam jusim kia haba kiberik kiberia ki gendo ya gejne ya gendo jne ginong ti ma ginong ti siap kim sim kia nomor kim dan jing to ye maki gendo jne nong rap dan jing sim kia mas sensutu bagata gati doyong imat banti lajlu kong bajuti gro sikata Mo kata kati itu imat lae nomor berapa jenyak beriu mengani kepada syirkai las dang keren tip beriu kini ke sorkar bandau ban pelat lang no ya baro ladap kit yang jong aman dojol ladam dei bayap beriu mengani nak tu jing betai bom ngatarai kanundon kajing persang juga sorkar lani kita ki beriu jongki bonong pelat lang ya gini ki berit nomor kata haba ka jingot kawan niki patba ki berim nagari ka kam ram ka ji bangin hapan kentop nomor kata raw lese kum ka parti ina ban syong ban kentop lang pat saya kita ki arli ki mat bangin ya keren bat ka sarkar bakan pensko tho ya ki por ki berit ban pensko tho bang yenamla ban khang ya gini ki beriu ki im jasi na kane ka bala ka sni ka juki ko ki pai ba be namar ka rao ngai khuplei ye phi ki bala poi shigani ka jilang ban na kwaru ban kintu ye phi lechala ki yengi sam ko jingmot rani pin kre ya la ki jingmot ki jipka la ga boys of the people party ko haga da ga ski ngini mi pai ba ban tur sa skepia ngini pada kejadian sendiri, nyempa bantur tang sihaja, nyempa bantur tang sihajar, ngine bantur lagi pau hajar, ban ngin pintar lak, ngin pendablut, ya kita kisurak, kita care, ya ke sekretariat, ban ngin pintingnya, ya ke sekretariat, anda kita ketua kantor itu kipai pak, ngikwa apakah sorkar, kantip. Ya kan ke jingdawa ke jingi lingba kelat patai kubur namar kala nyopo ini lakat mesin abangi ai jing to kamju pen ngap kamju buram tamban penpai ru ya ke sipi ban juba kala dei ke por ini ru ba pen sutip no nagelat patai kubur ya gini ki pratli gimat ya gini ki pratli gimat ki pengitawa bat anang lawan tur se sekretariat Pengkrek lupa kerai jompi Bangilah pedang yang kini kirai Jom the boys of the people party Kebalawan ban sendran Dau pai bau bopon Ban nginda penkot lak ru Namar harangi mi Ban pen kenyu Yang ini kesorkar lek dombor Ngin pen tigina Bagi taiki beriu ke masyong Sejaga kapur Kini mendiok ban rap
Badiman kentang, ya gitu gin Nepali, kibuan boys non kamai, cam mausikar, Devan Archera, ni beri cumi apa lapang, lem konta, ni pendra, nanti ni bosi ni tu kipat ba. Devan Wang season, ya gitu beri kibuan kita part ke DSC, MPSC, kibuan ke jire, biki seng sang pertai, Devan Tong ni beri kibuan back, bat kibuan bisar, Shiliang Kamat, Dan Kamru bangin tepat ba. Yakini ki Jagarat ki Balan Lilam hakini ki Kindia Snam da kita ki agent da kita ki Ramaslong da kita ki Sim ki Medan Bentalang hakaban do tidu yakini ka hak ka jo pat ba ngin yeng ru banang wat ta yu tau lau mapat lau adang unang ulau mapat uban besar ya kan her ta jungi bangin ring mensil ngin ta bagade baga sarkar bat kitu ki ban pet Kini bantung bujli da kiting mat kenang bagatai ke jaga kanong ke jaga tingkalum lani ke catchment area na kebenta jingi kinong song snong ko kipat babi katangan kanong kabangini kwa ban pensno hagan ke por ke bemeta telana ma fi kipat ba kimena na ke por piwan am tang ban skap ndrai ban raikut baneton benta bani ke boys of the people party ngin pini sisa ya kata kecil kesam, dah kebangi rak yang kita kisi, barang ni renti, hawa ke boys, ni rak suai kita kat tu menepor, ni ranut, yang kita kisi, ban pini, bangilan rai, kemengejar kena, nange, nama perang, ni sang, yang kecil penskau tu, pada, let's kat tu kani kita sek, bangilan rai. Bangin lek bantur se sekretariat ngenang pindu yang itu galis ke bawah ai harun repo bat pendai posmen pina ban pinyar bat donkam ban tokit yang kecil jonga pat kecil juri patri bat kini dalam sensya juri komro kala bangun bagi kamparo hagari gaji kan lek tang shawai pri uban kitno yang spa gaju nagani gaji ke sarkar India kai ki project ki bahe baga pisa kan ne hag chala gaji हमरे मंदा का यौ का हाथ कहिया नमर का पीसा कम ने हग चला गजी कल तंग शिकी कत्तो करनी की बले बन खाई शबार पर किले काय इसकी जगह ओ किम सिव किम तदाशु हमने हा करी गजी नमर का तकदाव का हियार का यो का कमाई का खजी हगने के चला को की पटबा करे का कमरम जी बंगिन पिन्ने या कता का स्पा कबा का सरकार इंडिया का आय कम pisa kabak ai nang tina po deli hani po ga chala ji bagano ga chimentoy namta ji iwe piwe te saisin hani ga po nga kintu ye kita gi benan sata nga klami begini rakti lari gi wan ban rakti ha kuntu ye rakti barang ni ga po ga mata shwa begin pinkut ye ga jingalang ye rwai katto ani tri gi jurai kiban tirsi thia ye ga tono ga minsi mi ji banon raru ye ga chitli hapring jungi iwe piwe Ini ruai, ia kata ke jurai kau, Henry Mupnar, Ubhaiwar, Uday Upat, Kasih bayar, dan penskem, ia kata ciri asal, amne. Nyenda ruai langsua, paro, ia kena ke jurai, kalau ke kubur, ia kiwei pat, bakin ia kata ciri jong kajat kendriu, kajongi. Tinggal ruai lang, ia kena ke jurai, Henry Mupnar, Ubhaiwar, Uday Upat, Kasih bayar. Kenriam upnar ubhay uwar uday upar kasih bayar Kenriam upnar ubhay uwar uday upar kasih bayar ini roy rikasi
Nhìn kiêu xa thiên xa phương nhìn mi ôm bó liều dịch xa thiên nhà đi Kadeka kamram ka jungi iwen ka betli ri ka shine bat ka ri ka ruspa bat ban penkina so ai wujud ka antun nagsaga banyak ka spa jongari ka jungi tei banyo mentoy mangi ki kon ki hajar ki try manuk ki try chaka jongani ka ri ka e ka bo play ulang ai ngin penkaladur ya ka ni ka ri ka jungi hak akor ka puram ka tipri ka tiplay bani kwaru ban pentigina bagi kon ki jungi ki batre hagnu gnu ki kam kin trei hak mariang ka basngan lani hak ka jinglong jingman ka basngan mdei bingin sha pen thami ka bakot ka kwamno yang ini phai so diong king ki semagini ki smi ka bamata ngin da bo jingwai kerpang nam ta chat riu bo play undon ringkat hagani ka jing sang ka jungi yang ini ka jieki ka jungi bat ka sarkar kanang penkre lupa ban penbiang yang ini ki jingdawaji kanang ka por bengin tur do patba diki hajar di pojar do lak ngot siapa sekretariat ka sarkar kan su ai be hangi ya ka juba ka maslong tna bat ka tagalong bengin jap ban penkre lupa yang ini ki rai bengin pediang ya ka jingdawa ka jopi ka voice of the people party bagan no ka jimtoy ka kraw ya ki longdin ki mandin bak khamta me ya ki sama wat kam wat jam ki samla wat kam wat jam wat su knyum mi rengkat bani ni kon ni ka hok ka jongpi kinoi kai walang bagi saleben mi rengkat bani ni kon ni ka hok ka jongpi ki priu ki ba marjinge wat nom o mi rengkat bani ngin hieng bani kon ya ka hok ka jongpi play un kurku ya fi paro kumlei sibon kumlei ya fi paro Presiden Joe bagi keren di badan kerana syah hanya berkat jopi pada film bilang kita ngerak dan pisah sebagai patu semelakan koi akan diupon sisi yang mana maka neja lang kalawai ngai kulai barak nado try juga nika mari ado Donald sedang jangan sosun dalam negara bawa kita kan district administration buat kata ini pada kita lawan sini jalan lain lewat Let's go.